Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita akan mukbang. Ada laksa, ada ayam, pakai nasi. Jangan lupa baca doa dulu. Mari gaskeun guys. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah guys, habis guys. Alhamdulillah guys, kita sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.